Redarje poreškega kluba Saint and Sinner je po neuradnih informacijah policija prijela sinoči v Pulju. I viđene i specijalne postrojbe, specijalne policije koje jako dugo nisu bile na ulicama, koje rijetko izlaze osim u nekim najtežim slučajevima, što zapravo svjedoči koliko je policija ozbiljno shvatila ovaj događaj i oni su onda tokom večeri i tokom noći navodno uhitili tih 5 osumnjičenika i to su navodno upadali u sve kafiće, lokale po centru Pule i tamo su ih tražili. Kot so poročali hrvaški mediji, so redarji v nočnem klubu delali na črno. Navodno, prema tim nekim neslužbenim informacijama, ne kažem da je to tako u ovom slučaju, ali ima jako puno redara u Istri i svuda koji zapravo nisu osposobljeni, koji nemaju te nekakve potrebne dozvole. Znani zagrebški odvetnik pravi, da varnostnikom zaradi povzročitve hude telesne poškodbe grozi celo zapor. U Hrvatskoj mogu vam reći da za kaznena djela teške tjelesne ozljede da je propisana kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina, dok je za kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina.